unyine luwung jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek nama Godohemon. Premon tawa. Wah, dunian Godohemon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo itu. Premon aja ning Premon. Oh, jangan orang Godohemon tadi. Bisa menggendengan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa tuh? Belum. Mama apa? Sila matamus. Bin? Jago ngetunu. Bontotnya karbet deh. Yo berat uyak entut kan. Aeng berwadan kan. Cara paling dua gemar batak bisa monto kan mekejang somong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Jo yo lo. Irago sing bisa menggending ha. Men sing tanya belajar menggending. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak megending kan muka anu. Balik uyak kore lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok. Engket. Yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man? Nak mula saja tiang sing bisa menggending. Nah, Mok pemekah Ini terus terang. Apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nai mok lawan. Megarang nah. Nai mok ada Nai. ngendengin mok. Enak. Rarahang ring dangahin wano. Cerita di negari celeng alasan. Basah gede kulit dalam tujuh. Ranas tapak remuk jeram cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Lah iya. Baru metani tuan dia ni metakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Bedo kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Tiga gendeng acan sing. Rarahang ring dangahin cari. Belitan di negari lindung uyahin. Lajit angin kacang langkong pasang nyandong. Nabok barang ini bawa cara relawan. Tadu ji. Cara apa? Cara lindung uyahin lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkop. Tawang sok sama lindungnya. Ken kas mana? Amongken cenek bolong urah ke lindungnya. Selindung man murah ke. Nia. Nyak goreng isen sebelum ceko. Goreng sudah cukup. Renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Bro. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak Ken sejati ini kena lo menyamel jadi ngajak mo ah. Kong, tadi man menjadi nganten ngajak lamuan di dodonan. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mok. Andeng-andeng malu mok. Mantun atu mana merosak. Deraos nak itu malu gugun tiang pemekas ni jani mok. Ken. Saling man menjanji nganteng. Tepuk lumen anak ini mok. Ani kaya jangan den. Nih ilok sumur kegelang lah. Ben mane? Oh, mau periksa ke puskesmas nah. Aman itu seman kacung mata. Cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Matan Ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki Timpane murid TK nih. Si unyil ada nih. wih wayah kot-kot udah TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK si Unyil pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kedatangan kepatan doang sih. Hai Ken. Pura-pura lu
kenal sama gua. Isi kenal jak tuh. Hah? Isi kenal jak tuh. Ajak nak tu. Oh. Itu. Di Jujang. Di Ubong. Wah. Jangan kenal jangan kenal. Kasih nama. Wah. Li. Anak atau tona. Hah? Anak subuh selesai ajak cang bu. Salah kita. Sang sing bubung ajak pici-pici. Aku seng. Itu di hotel Batu Karu. Oh. Prinsip Lia. Kan. Unikat kalau mau jalan kalau main. Tinggal main ya. Ih, Bagaimana? jangan balas. Oh. Di jalannya petang dia. Mana? Lampu mati. Hah? Begitu gelap tiang di mobil. Ayo, dong. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kijau. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Biji-biji senyak kan linong. Jangan senyak masuk mang aja linong. Oke. Udah kan nasi kain lah. Senyak yo. Kengken lo. Mangkin ni. Kados dan kemana yuk tiang dukinnya. Doning dan rumah su di tiang nonin pacang menjanji nganten dan wenten. Oh, kini bajang-bajang cari janinnya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayan dari selemang. Roh di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling mau Daun dan wenten di tiang menjanji sapu nikah dan wenten. Ih, ajomnya. Lar, jangan jauh lima aja. Bos. Aduh, mau aku tiang kadang kamu supaya jani ke ngalilo kengkeng nami mimi milu carana cerike mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesumo. Hah? Kewantan sane paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesumo. Sing lo kesumo nih ngini Lo puspo pianak ke dia. lo puspo ya Allah ini dong lo kesumo men Dong lo kesumo. lo puspo nih Lo puspo panak meme. astaga Meningnya nih lo, ini. Lo puspo. Lo puspa. Benar. Saya lo ke semua. Sing lo kesumo. Wah ini ilahi walaupun. Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya cang. Kasih manduan kan boleh. nih nak kengken sudah tene kerawit nih Wah. Kerawit nih, ini ngurak-ngurak songjet mereka kerawit adanya. Kawit nih. nak kengken kawit nih mi Yuk tene sane angkan di tiang piana. Boyo pianak di tiang antong sing piana nyindo Wanda semeton Cokori Dewo saking puri sigar pedong. oh semeton tuh tuh men dadi batuk ini Ida gumantene mas semetonan kemar. oh kemar aja nih Boleh saya raos. bener batuk dah salah kamar Punika mawinan kan keni untuk Cokori Dewo ngene. muana batuk sat nak bener kemar iman lo semua jauh Buron yuk diri tiang unasang ring Cokori Dewo. Menawi da Cokori Dewo kanton eling ring pengabeh linge duene dane Gusti Pati Agung. no nak mulut kali tanam geladi itu di sigar dong nang atur ni aji nih pang iaji sangat sen ngelane iajeng lah Ingin mang dekeni atau di tiang kalar ngelinge warang. nak iaji main Mumpung Cokori Dewo lewat. benar salah kamar ji salah kamar ini kemar ji kemar niki ada nih kocak ini kok gegelan jangan mbok nih mungkin sing pedas boleh dewo nyingakin pato kok banji pato
Nih meme. Sujati nak kengkeng. Nung lasul matur sisep yang rasul tua Agung. Yuk kene putran Jokori Dewa saking riyen sampun kaiket antuk tiang nakejang. Punika temawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng Jokori Dewa mumpung Jokori Dewa leda nedonin titian penyeroan duene sane kamar. Yuk kene pengabeh linggih duene deh. Dane Gusti Patih Agung wentan iri kereng puri sigar petung kayon Jokori Dewa pacang angen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu utamanya ya tentang lain lapang sida mesikan jagat sigar petung kelawan naga gomah itu udah tujuan kayu lapang tawang ini Yen cutat asa punika gumanti patut yen kemana antut titiang becek pisan mangda nentan saking riyen memesah kuren Jokori Dewa kelawan puri sigar petung kewanten embangken mau balik pisan wicarane mau balik wicarane ri sampune wenten iri kereng puri sigar petung Sujati nak kengkeng. doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Patih Agung nenten wenten matur ing linggih Jokori Dewa saya aja neratornya yang sing jahat san rumah agung tuh ben kengen Adeng-adeng malu Dewa Ngeros adeng-adeng ni. napi malih calon matuan Jokori Dewa iya ji ida nake lingser ni makin mengenah reng kerangkeng kurang aja Ayo. sangkalen adeng-adeng nake malu basangnya dari panas ke walotake dingin ae basang sih dari panas ngasih bang dingin otak aja bang dingin asal di kulkas Nah, celapang kulkas. Alah batu tak dibalas. ne makin sabun niki Ratu Agung lingsir Kengkeng. titiang maksud serareng Jokori Dewa ne mangken sabun api ja kayan Jokori Dewa ne mangken yen mana bidang ireng darmone jajarang riyen yang kemana antuk titiang iwang pemargine sabun itu kawon pisan dados Ratu Agung tapi yang mungkin jipang payu itu yang ngandeng aja Neng, doi Dewa sang sayu. Haji jengah mas kayon haji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa beli lantas haji Dewa ini beli haji ini mengenah di kerangkit di kuda nyari kayon haji ini. tapi mungkin Nah, yang tadi dia haji jadi kayak Dewa, di Dewa ngelunganin, kalau doi Dewa mau pesan Agung berkojani. kengken di tiang Nah, yang tadi di dia haji, di Dewa pasti dia ngelong ke Prabon. heh Prabu nih lo sebelum berangkat ke muka anu aduh itu aja ngelong ke Prabu itu nginep wangsa nyaru nyamar kamu long Prabu nih tapi malih sampun wenten semeton duwene pacang iringan pembantu nah pemekas idewo tadi inggih sampun adi dan beli penjalan cek keren gitu beli nasi nawang purin idewo nih adi ngetang beli kamu kan itu di purin idewo dibencinya beli ngerajing adab takon di Indonesia idewo merasa semeton utawi kegelang timpal nih rumah kat pangidang melanin idewo tuh kalau beli lihat sedang becik kepisan reng puri sigar pedung mangkin wenten tetanggon yang kantun ming sikit yang saking puri surya wangun ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabel inggih titiang Gusti Ngurah sapunika Gusti Ngurah Mirang mereka haji melingeh. otaknya kok separuh di sini Gawat-gawat cai matur. uniki senada ji Kengkeng ya. Aji budal kena gegombang kairing ban penyeruan duene tidiang sarang jadi mereka ke sigar petung Nah, yang coba kita jangkau ke wilayah Dewa kelawan hari di Dewa nih. Haji lah kamu dah. Ini kan margi Dewa.
gas. Halo Pak Camat, masyarakat Tegal Tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Biar camat sing ngawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan jalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Kini enaknya dari bapak. Meme, tong korake mau kacau mata. Celano. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Kengken. Jupiter. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak wok banyar nak Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan talpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Talpen. Dijoci megai ini rak. Dong sing ning ngurdo nih. Sing. Jangan taruh ten ngurdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek. Sekan nih tadi apa sih nih? Jangan di camat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan lah di camat. Kadung SK nih Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD. Hah? Mapan camate konen tamat SD. Anak neng SK blok kan kecil. Gunane? Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kok kae ne. Aku dong unang. Long tali. Aku dong beli nasi. Udah kadang 5 tali. Nyekal bang nar benduang tali ungkus. Bibis tagi sedagang nasi ya. Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Hai. Yuk. Kangin purin wakini. Mapan ratu ni disigar patong nanunglah kepatotan. Ne mulo patot ngisi gumine sing jadalan papodan wakini. Kewala antos na. Kengken po wala suwakan kapen papodan cai ni. Satanan wake manyak cak pungolan cai ni wake sing suku. Antos na. Ada bencong lep. Ngawak sanjero ni. Tiangnya namwani. Muani jegek. Tiang wani sekan jero. Abene kembung. Ngawak colek konen kenal sebabane nyolek. Itu besar tangkahnya. Lian saput tiang madugdog. Rago manundangan. Tiang manundangan. Di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma. Tadi mau balik jero. Iya melena aja kalungan, yen kalungan Dharma menang, Adharma kalah. Contohnya Mayodharma sing percaya kening Ida Sang Yang Widiwasa mati sing ada keturunannya.
Kedung. Dini Patih Agung ne Momo tadi raja Sang Prabu di kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bintlun nu ditu. Man yen nunduk merayonan kengken. Yang ngomaling ngaturin itu pang merayun atuh. Dong oto ilah-ilahnya. Oh sing ade orta. Ye mati masang. Mati. Yen ado nok takon Kang Wang gigis-gigis sang urip. Padoh ade. Baik kupuri. Ya kupuri. Saking Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Wis siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro klub kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewekku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi beling. Ing beling puni. Kengken. Amil anggur. Apa Madam Kedong? Amil di luar kandungan. Undangan kayak Iyu damune. Sing tawang di margone apa ada gitu. Oh, pemakan ngadrong ayam pengawang masih. Ini kengken muat beli nih. Oh, beli melalui ke beleng ide kopi lah nih. Begitu? Supaya ngelene seduh mone. Ada no. Kadana gelas. Kadana gelas. Yang udah ngapa arit? Kain arit. Kenapa nih? Sing nawang cerurit. Apa Madan Kedong? Sing nawang cerurit. Sing cerorot. Yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Dan itulah. Panitia camat. Aduh, udah kene mau kok bancamade di. Sangkal mau camate sing daen majemuh. Oh, sing daen majemus. Bimani gede pandase deng-deng ibune pang sing mau nah. Terima kasih tawang camat. Apa ada camat? Camat calon. Ma mati calon mati.
Ya gelem-geleman. Oh gelem-geleman. Nasut karya kar suntik kaji parmalin. Ida daning menahan sami. Iring ra genai suang-suang duaning murdaning jagat pacang medal. Ainge Ratu Agung durus medal puniki unaan wene pacanya siang sami. Kencen kena camat nih. Gelah peneken siangon Ciraja ketunen ngurus jelema gelem. Boyo asapunika Ratu Agung banyak gelem presiden tangkil nyak siang karyan duwene duaning nembe wenten karya. Bang sengenggal kesemu yo. Inggih. Makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin. Duane wenten proyek raksasa. Saget bengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat. Inggih. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buen proyek raksasa? Ngong neken. Inggih. Ngong sing dineken. Ha. Ngawak-ngawak ci ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latek ben camat nih. Pulpen raja nih. Nggih. Pik ujang. Nggih. Terima kasih. Bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi Mawen metakon kaping raja nih. Raja nih anyar nih. Nak ndiang dini mah ada rame-rame. nggih napa piwenten sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas ada lain ngadakan karya mau jaya-jaya abis saya ke ratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi, dia peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ne bagus, pakin ido. Cijak ngaduane bagus rasang ciban nih. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi uli kotor kene. Juga. Nah, jangan bagus. Nah, nanti kenah kan. Mesti aja kono. Juga. Tuh maru sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin si menekan limo. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah marpangin. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, raja dan wenten saman pada buat bagus nih. Raja nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak ke meliang-liang. Inggih. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan manginum. Pangtan ngerasanya madan suka. Tahu tak? Keciran duake, keciran duake, abang tusing tadi masuk. Keciran duake.
Jang-jangnya ketakin tekenan sama Don. Sekarang di camat. Lar. Ada ciglam, Jang. Lar, do rumangnya camat ke imang bangku. Bekas ada panane. Udiang jani yuk. Panane. Lu panaknya lebar. Jadi panane. Tawang cik lah, gelak kustinnya, ulit nak kau mangin lah. Ongkon dah ditlek tanam lek-lek ni sukumi, nyenjengorin. Dong sangkan kene, tekan kene pasti dah bakal ngelok oke. Yang mula cakap biro serap kekek kena cai. Sing cing orang, tawang wakil cai ngeluh nesti naranjana. Aji ukek laksanaan cai ni. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul, tadi pijak bener, lautang, wakil semua kira jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ibu diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring puri sampona piantok. Dua singe winayo, piana ci anten ci ngajak yadi dini. Jani juta kene, bantan ci